Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TVGH. So, what for me? Adjoa searching for John Mahama approves say, "We tro. He's the worst liar since a Ghana jail found in 1957. Yenya Ghana candidate president Uchatro said John Dramani Mahama. Absent for 2024 year got John Mahama shebo people pay. Nina na trouble. Na ene be expose Mahama no ankasa mo hu se ampa otubi twa trauma bon sampo ebon nsem di ma no Mahama ka che Ghana for say ye to abanma no a in the first year, that is 2025 no obe abolish a double track system secondary school for no use no. Now what is double track? Double track here policy be a MPP buy no de buy bra ye fees in high school buy no. And ye who say enam say numbers ne kosro and mofra omoba secondary school no numbers no adoso yentumi ka say obi eba entina fee ntino yes sad ya ye better double track e bi no mo ba for some period of time no mako na afoforo nso aba for some period of time eno no ye shas ye hu say e wo say ye face out the double track into MPP aban led by Akufo-Addo ne Bawumia e shas ye SCC more school blocks expanding most of the secondary schools send be betimi a face out the double track until osha before the MPP free abamu na schools ayawa Ghana no 70% na double track no MPP aban ye year free ho it's in preparing there is just 30% of the secondary schools who are almost practice a year double track and Mahama ka so about be year free yenti video na ehwe nsema Mahama kan ye na ye meribati Mahama say oba ne first 1 year obey double track a free ho yenkuti. And I've said that when I become president, within 1 year, we'll cancel the double track. We'll be able to let all the children go to school at the same time. Exactly. So, calculate ne kwa kwanu. Ose oba abayimu ne first 1 year obey double track a free ho. Ampa oba abayimu 2025. Akosi awiye double track onyin free ho. Yo 2026 eni so kwa awiye. Na say first of all we chatro. Now, omoba abayimu a oyi Haruna Idrisu as the education minister in 2025 in March. And a Haruna Idrisu edi Ghana sika equity committee 11-member committee say betena se no ma plot no ma planning na you double track no everywhere and na made news card no attach it for you to read you discuss it only facts only the truth in chatro the car some one need the evidence na attach it Haruna Idrisu nsem no and attach what committee no what committee no in March 2025 into the name senka said Mahama share bono 2025 no omba be ye na you double track no just 30% penal omba ye free no muntumi nye committee no omo committee na of course you two omoka committee no mate no kwa oba ntumi ani djuma bia now how no agree to say in sem no Mahama kan ye say ye buy double track na free ho in the first year no e tro omo ntumi nye enti afi the double track na kra de ometumi ye free ho a is 2029 Aden no Mahama say oba the first year obe ye free no had no agree to say obetime double track na age 2029 say be Mahama kwa free konwa no so call Mahama time be so president ne dey udi na tema eye ne ya ne asoma police ya asoma cyber security for na ya hwew abe fa osisi ya wey ore wey mo amon judge oh nyaizo the president no amameto ahemfo no amameto otumfo obeto no amameto togwe afede obeto no amameto do mahene obeto no omo pa bana na omo na omo so omo kotokoto no omo kotokoto omo bra mo ase no omo benya 2 minutes de eso omo so singa na ahemfo na oh dabi nti adentina transfer 4 years no be autism forever nti adentina ye wo youth omo ti social media ha omo di ahemfo atema president John Dramani Mahama yi nani no de obi kese tiane pe na ye kwa kwachi sa ni pa no menti ase so mutu omo na insisa de no so abra constitution so akase tiase nipa bi obetwe camera si nanim and nipa bi obedi ohini bi atembia no onko prison for 3 months and 4 months it seems like our president seems bigger than Ghana nto no de yenye den yen kana asem yeah na ka yewura otumfo yewura do mahene yewura togo afedamo ye won kofo bi omo yeden e kaseti omo eyeden edidi omo atem anamontu ba no mo tu ofa ho
Yezo. Ba wo de bi apasa wo bo odin ho bai. Obia ni tumi, obia ni that power so okasa tia. No kra ne wai. Asa, no kra na asa. Wow, your president aka 3 years, 2 years so wo ko. Wo da wo bo odin ho bai. Usro kasa twie. Ya kasa twi pa na ya wo ya. Na ni oteso forever. Na no teso watena so a. Abana mama ya vice president po. Na no tina ko nya so. So, I. Ona wo hwan na so. Sani pan ye bia no di na tema enya wo ya. Wo tu ho na mo. Ba wo ya kasa tia pa na wo the soldiers. Cyber security. Wo the soldiers this a cyber force A554. No mo hwehwe ni pa na che no. Me anya ne oba ne kan ye no. Ena na me gina so. Because asisi bebre. Na ga ne kan ne de sabi wajimi kakra. Wajimi umbatna social media nka say over threatening president, the whole president over social media by threatening president of this nation. Girl nankasa no me so say sa time na wa num bibi. Because enya too bad. So but na social media ka say obi nku president John Dramani Mahama o ade wajimi. Ade. Nso wanya de. Ti anya sa girl na sem na make. But me can in the way say ya you to know omo de ya himfo na tena so sa. Enye so. Omo de ya himfo no omo de ya ahimfo ya wura tumfo omo de ya ne tra omo de ya do mahene tra omo de ya togwe afada ya dan atra na so adana Ghana pa ya afa ho. Yeah, can no. Ghana ba no aya afa ho. Me anya asem na abasa siase na Ghana kaset Ghana wa nyade me say wa bodam sa asem na obeka social media no threaten say channel Ane. Umata social media a whole president and make a sense president and wa dwen nya adwuma. Yezo. Wow, eduba bia youth no so mo ya wana tra so. Wow, omo no MPP na ndc for sa na omo tie o. Ai. We get your beka say me sure so MPP ni. Mentimi enchire dia. O MPP ni omo friend ba wo nwa ba. Utie. MPP ni. MPP ni. Nti MPP ni ndc for sa omo di omo watem etwetwetwe omo sa na omo tie omo agura omo di ano no. Omo agura omo di ano no sa na ndc for no so tie na sa so na MPP for no so ye den tie omo life omo de te Ghana ha no. Okay. Ba ya kan okura bi wa say munyan ma ya ho ayahemfofo no ho nya den entomo naka akura bi afa camera sinanim aba social media abakasa naka wakasa okasa tia otumfo okasa tia togba afada okasa tia do mahina e dia na mo na Ghana ban tufa ho ai ye bisa cyber security dia na mo no mutufa ho ye bisa mu ara president ne nko na ne hu hia o man we ya na that be how many years left 2 years left 2 years left no oyeden na okwa 3 years na okwa 4 years okwa what tell so akwata 8 years oyeden okwa but obabetu otumfo to say forever obetu do mahene to say forever obetu to go afede to say forever but ya won kofo bi social media o mani samp sa ya hemfu yi na mo kasa ye den etia mo cyber security dia no mo ye fa dia no mo ye fa ho Ghana ban Ghana ban aban John Dramani Mahama o ye fa ho dia no mo ye afa ho ti kasa de bia en kasa ntia Mahama nko na ye hu se emra no ye den ye adwuma de bia kasa tia Mahama na ye hu se Ghana ha ye wo mra bi wo ha ye adwuma ba kasa tia ahemfo no dia emra ye adwuma ya kasa tia ahemfo emra ye den ye adwuma enye na obuo dabi obuo no dabi subanfu same cyber security mo hwe ni ye madwiri mu no me fo se wa ye din wo entura ye twagu no especially see ye tag no as a liar enti edu ba bia on responded na enkrofo hu say saa asem o mo kan nya no because Ghana ha no ye ka asem fa ho anas one respond ya na enkrofo agye say e no kwenti me catch Dr. Bawumia say on responded to saa liar tag na ye de tag no e no catch me say Ghana fo nim so twantra Ghana fo nim so twantro so a Ghana fo nim me dia na mani nyi ho but Dr. Bawumia obi said obi anim no ni position eno no enti Dr. Bawumia say ye di matam in opposition ye di matam in government
ene ya ba opposition ye say di matem me nya complain bia mo bia me ma bonti personally e me respond enti enye na me wo fie a me opposition leader yi ene di matem e be ha me na moreover abria party ni wa ben mu no na basintale eko gina simpie so e kan say etwa ntro enya atam odi mi keku otwa entro publication of false news said Dr. Mahmoud Bawumia oye kremuni enso ori preku na onum whisky onum nsa ori preku no akwakọ to Bawumia say ya no preku sinedimu a ori na onum whisky na kasa abe no obetinya ma police fa kwache basintali na court na wakọ prove baby a ye bato no say ori preku nam na onum whisky no but Bawumia ignore basintali omo di sa asemi alaji scenario no omo di ko zongos eko se Bawumia e kan bi na zongo fo anto aban fama Bawumia omo de ne yire etwa ntrotro ne yire so eko areas a enkrofo ko ka kire so mko agogonom eko afan prince eko ka kire se Bawumia yire eye fulani ni enti Bawumia yire ba ordinantwie eba ba yimu ne manyina na fulani fo na ntwe ba yimu ne ma ni kunu ye president nti mo ko report ma police kra police nti me nyane hwe enti omo de entro omo publish false news every father to Bawumia ho but Bawumia amawa na yire amawa ye kikan sam bebre ama Bawumia ediche MNPP opposition enti enye na NDC aba ban mu na mo chichi krofo Andrei maame ba ko kuma se 49 years yes your friend no Rita Kunedu yakwa akoche no so wadidi mahama ene ne yiratam enti NDC ba ban mu ena mo chichi nipa na ni abrantie ma awia yi a yedina koto afiase ageli ni 1 year awia oya single mother a owo emamiensa a ne ba ne kitwa wom ewo 5 years yedina kwa koto afiase adenti a wadidi mampani mahama atem didie ben a NDC sofo bi say NDC for bone pa ema batom okosie nantwie 32 enti awia no ari hashi sansamo a do mahama ekan no ensadi we chema won to news program branya ho asem ema na kwa akodu Supreme Court enti case law ho ba judge ni ignore sane mani nyina a sentence awia no 1 year timampani mahama eda esore a anopai minim se ba na wa sore obi a wanu miti anasa fe no obani miti ne ba farida te ho ne nana no so ewofie ho na ohwe omanim na wasere na wajieli obatan a ne ba anya single mother a ne mamiensa na ne baba ketua na nya 5 years se efa ne nkotu so mo fiase adenti a wadidi ono mahama natem and he's okay because ono na ba bonte publicly be catch Ghana for say oyube isu obia IP address wa be dina tembia no or the IP address be hwehwe wo betew no prosecute he said it so obia obetena social media so obeyite ba bia church